layo jing tep ba ka jing poi kinang thabut kalon ru phau point not khandai na ka shispa ha ka banta basan jak election lok sabha nin kasi Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulale buram kerpang Menteri Rang Badu barim jong kari ha kalingkho sngiyap jong Kajialap election kala Shongshid Arsha na kabenta ki atli ki benta padang sa jong ke election Lok Sabha la rakhe ya kasi persha kamle no la ni ka anti terrorism de hakaleng jaka jong kari menta kasi kabadeiru artat kalingkho siyap jong Menteri Rang Badu barim kari Rajiv Gandhi ubalasha penyap hak arphoi tarik ubanai jemang syahaja khandai spa khandai phoi ka ekta bahaya dari India kalayo Korea ketak maksiar hadin bakalala man kawang hadu ar phau point khat ar mitar ha ka jingela kai women F Sanpoi Club through competition kabalalong ha ka Limpong World Para Athletic Championship hanong ba Kobe ha Japan mentagasi